Pemirsa sinarangan untuk nincapnya nih wilangan penumpang ring pengawit warsane mangkin, pengerau wisatawan ketarkayang pacang saya nincap ke Bali ring warsane mangkin. Kejantenang pengerau wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata, nincap suatara petang yutaan diri selami warsa kalih tali tigang likur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Bali Trisno Nugroho Mausang, yening selehin saking data kunjungan wisatawan selami warsa kali-tali kali likur, kauningin dahat nincap, mejanten ring warsane mangkin, ketarkayang sida moal lima wawa. Penar kepunike kasokong oleh pemargi mais miwa event strategis sanek laksana yang ring Bali. Dadosnya nih ring warsane mangkin wilangan wisman sanerau ke Bali sida kantos petang yuta diri. Duaning kejajahang untuk risiko resesi global nanging WTO Panel of Tourism Expert mausang yening makesami pemargi pariwisata sida nyinayang panincapan sayan becik. Ring warsa kali-tali siongolas wisman kauningin 6,7 yuta. Raris ring warsa kali-tali kali likur kauningin kali 16 yuta. Ngelantur ring warsane mangkin ketarkayang kantos 3,6 yuta. Tur kejantenang sida manggih langkungan petang yutaan diri. Selanturnya ring pengerau Wisnus warsa kali-tali siongolas wenten 10,54 yuta diri, raris ring warsa kali-tali kali likur wenten kutus 5 yuta diri. Selanturnya ring warsa kali-tali tigang likur ketarkayang kantos sieu petang yuta diri. Pai ketandani ngejantenang katah wilangan pengerau penumpang internasional miwa domestik sane saya nincap sinarengan antuk penedunan pelonggaran persyaratan pelaku perjalanan luar negeri PPLN. Pemerintah Provinsi Bali madue anceng 4,5 yuta pengerau wisatawan selami warsane mangkin. Ancang inucap ngelangkungin tingkat kunjungan wisatawan warsane lintang. Wilangan inucap kejantenang sida nyokong panglimbakan ekonomi Bali dados 4,5% saking minus 0,1% sangkaning pandemi COVID-19. Bisnis Bali nguning ayang.